hari itorero rimwe soza nagiyemo. The last time I saw a Thanksgiving, Yes, I visited the church somewhere. I visited the church somewhere. Noneho ndikanga mbona rutari ntiri kuboneka. Hano hari amashu, hari imigati, hari imiceri, hari amakeke, hari bya bindi byose, hari za kofi, hari ibyayi. Buri muntu yakoze ku bintu afite mu nzu muwe. Hallelujah! That we can find byankozeho mu buryo budasanzwe. That touched me. Buri muntu umugabo nari ncumbitsi we, the man that was hosting me, iwe yaragiye aje muri frigo iri muri cave. He went in his fridge. Arambwira ati ngwino tuze gupakira mu modoka. And he asked me to help Arazana him. mayawurute, azana mata, azana. And he took from everything that was in the fridge, fish, milk, yogurt. Siniba hano ku cyumweru hazabero cya frigo kinini cyo kubika ibikonje kugira ngo bidapfa. Ariko muzabizane byose mu izina rya Yesu. What you will be bringing. Mureke duhe Imana kubyo yadusigarije. Let's give to God for what he has left with us. Ya bindi yagusigarije birimo potential. The leftovers you have. Ya multiplication. Umuntu mbere ahura n'Imana, yuhuye n'Imana bwa mbere. Is that the first account of the man with God kuva muri Eden kugeza n'uyu munsi no kugeza iteka ryose, from the creation up to the eternity? Imana uhura nayo iguha itagusaba. When God meets a man, he gives. He does not ask from the man. Niba iryo rigeze mu mara yawe vuga ngo amen. If that is important for you, say amen. Imana uhura nayo bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, uhura nayo ikuramburiye amaboko. Whenever a man meets God, he receives something from Ifite him. amaboko yuzuye. God has the hands full of Kandi ayo gifts. maboko ikubwira ngo fata ibyo nkuzaniye itagusaba. And God gives freely to the man. Igituye mu ihema. We sang that God does not live in a tent anymore. Ntigituye mu ihema. He does not live in tents anymore. Kigenda bayikoreye. He's not carried. Yaraduhaye. He has given us. Yaratwihaye. He has given us himself. Hallelujah. Hallelujah. Yaraduhaye. He has given us. Kandi none ikintu gitangaje. And what is amazing, tiyaduhaye ikintu cyoroshe. he has not given us a simple gift. Yaduhaye Yesu Kristo. He gave us Jesus Christ. Kandi biravuga ngo yaramufashe ifata ubumana bwayo bwose. And the Bible says that he took all the godly Ifata nature, umugisha wayo wose. all his blessings, Ifata gukira indwara kwayo kose. the healing from diseases, Ifata ibyishimo byose. the joy of God, Ifata amahoro yose. his peace, Ifata umugisha his wose. blessings, Ifata kurama kose. his long lasting. Byose ngo ibishira muri Yesu. Everything was put in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iramuguha. And he gave him to you. Iramumpa. He gave you Jesus. Iyo dukijijwe tuje ku Mana. When we get saved and come to God, Uretse ibindi byose yaduhaye biriya tuvuze mu itangiriro. in addition of the things that were given Duhura at the nayo beginning, imudutereka imbere. we meet him giving us Jesus. Murakoze. Thank you. Ishimwe. Praise Jesus. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ko mutawakiriye. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. I said, God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Twishimiye kongera kugira amahirwe yo guhagarara imbere yanyu muri We're grateful for the opportunity to stand here again. Aho twabanye iki cyumweru cyose mwarakoze gukomeza kuza. Imana ibahe umugisha mwinshi. Thank you for those who have been here since Monday. May God bless you. Na Imana yashoboje uyu munsi tutabanye mu cyumweru cyose namwe muraza kugabana umugabane wanyu. And we hope those who just came in today will have their share tonight. Uko Imana yabigennye. Because God has planned for it. Abaririmbyi baze kuba hafi. May the singers stay closer. Shaddai ngira ngo nimuhite mutaha. Hari indirimbo tuza kuririmba turi gusoza ivuga ngo imbeho yari nyinshi n'izuba byarahamusangaga kareba hirya no hino akabura wamutereramo. Amen. Ariko ngo Yesu ahageze
amateka arahinduka. There is a special song that you will sing with El Shaddai towards the end. Twese na Shekina turaza kwiririmba kuko ifite aho ihuriye n'ibyo tugiye kuvuga muri aka kanya. The song is related to our theme tonight. Icyumweru cyo kumanura icyubahiro cy'Imana cyangwa se kwinjira mu cyubahiro cy'Imana. A week of entering in the glory of God. Binyuze mu mashimwe avuye ku mutima. Through thanksgivings from our hearts. Reka tubanze dusome hanyuma ndagaruka kuri teme. Let's read before we come back to the theme. Turasoma turahera muri Matayo 25. We start with Matthew chapter 25. Kuko inkuru ngira ngo muyizi, reka ubundi twagomba guhera kuri 14 kugeza kuri 30. We will have read from 14 to 30. Ariko reka kugira ngo ducunguze uburyo umwete. But because we have to redeem time and the story is known, duhere kuri 19. we'll start with verse 19 of Matthew 25. Ndibwira kuko inkuru muri Bibiliya nk'izi ziba zizwi. Such stories in the Bible are very popular. Gusa muri iki gihe bisigaye bigoye kwibwira ko abantu bazi byanditse muri Bibiliya utabibasomeye. And it's a challenge nowadays to think that people know the scriptures. Ariko reka dufate kuko muyizi. Let's consider that you know the story. Turaza kuyihuza n'indi tuza gusoma. We will link this story to another one. 19 haravuga ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Uwahawe itarante 5 araza azana izindi 5 ati databuja wansigiye itarante 5 dore nazigenzuyemo izindi tarante 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itarante 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itarante 2 dore nazigenjemo izindi 2. Shebuja aramubwira nawe ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi injira umunezero wa shebuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja nari nzi kuri umunyamwaga ko usaruraho utabibye kuhunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka dore ngiyo ibyawe urabifite. Shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we wa munyabute we ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye munikaho ntagosoye taranto yawe ntiwari kwire no kuyiha uyigenza ntari ukwire no kuyiha abandi babishoboye. Nanjye naza ukampa yanje nyungu yayo nuko ni muyimwake muyihe ufite itaranto 10 kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Udafite bamwaka gute icyo yari afite kandi atarafite, ahubwo n'utaragize icyo akoresha icyo bamuhaye. The one who did not use what he had been given. Ko ntushobora kuvuga ngo udafite azakwa icyo yari afite, azakwikisa. Because you might wonder what will be taken from the one who does not have anything. Udafite inyungu y'icyo yahawe utaragikoresheje neza azacyakwa. The one who did not multiply what he received, it will be taken from him. N'uyu mugaragu ntacyo amaze mumujugunye mu mwijima hanze niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Amen. Amen. Gatujye muri Matayo ibice 2. Matthew chapter 2. Turaza kubihuza. We link the two scriptures. Yes. Ibice 2 twari guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 12 ariko reka duhere kuri 7 kuko from verse 7 to 12. Nabwo ndibwira ko inkuru muyizi kuko ni inkuru because I assume this story to y'abanyabwenge bajya kureba Yesu aho yavukiye. It's about the wise men who went to worship Jesus after his birth.
nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye nje kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. Haleluya. Aho tuze kuhaca akarongo. Ihagararaho uwo mwana ari, ntiyazerereye, ihagararaho umwana ari. The star stood over the place where the young child was. Kuri 10. Verse 10. Babonye inyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, baramupfukamira baramuramya, maze barambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu, icyome n'ishangi. Barangije gutura umwana, baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura indi nzira basubira iwabo. Amen. Amen. Muri iki gihe cy'abigisha benshi, nowadays with so many preachers n'inyigisho ziturutse hirya no hino, and different theories, imwe muri za teme, muri za concept za Bibiliya ziri kubatake cyane ni ikintu kijanye no gutangira Imana no kuyiha ibyo yaguhaye. one of the biblical concepts that are being challenged is giving back to God from what he has given us. Ubu ngubu urumva abantu benshi bavuga sindumva impamvu yo gutangira Imana icyacu, sindabyumva. Umuntu akavuga ati nje ntabwo ndabyumva. You might hear people saying, I don't understand the reason behind giving cyane the nje mura tithe. n'abantu benshi bavuga ati ntabwo ndabyumva. So many people Suko nabinaniwe ariko sindabyumva. say it's not that I can't give my tithe, but I don't understand the reason behind. Abandi ati gutanga mu rusengero bivuze iki? Others will be like, what is the meaning of Ariko giving in the ubundi church? bimaze iki? And what is even the importance of that Abandi act? batari ko abantu bajya gushima hariya buri munsi nukuyerekana niki. Other people think thanking God before people is an Uyu act munsi of show numvishije off. umwuka wera anyobora ko tuganira And the Spirit of God has led me for us to discuss kuramburira amaboko Imana yabanje kuyakuramburira. to giving back to the God who has given you first. Turibanda kuriza ku misingi yibanze igituma tugomba gushima Imana, We will delay on the basics of our reasons to thank God. igituma tugomba kuyizanira ibyo yaduhaye, The reason we need to bring back from what He has given igituma us. tugomba gufata neza ibyo yatubikije, The reason for nurturing the talents. kuko ibyo dufite byose niyo yabiduhaye. It's because everything we have has come from Him. Ibyo ubwabyo birahagije kuba byaba impamvu yo kuyizanira ku byo That yaguhaye. is a reason for us to bring back to Him what He has given us. Ariko reka tugaruke kuri izi texte dusomye zombi. Let's come back to the text we have just read. Ikintu cya mbere tubonamo muri zombi ndaza kuzikoraho, The first thing we see from the two nuko umuntu mbere ahura n'Imana, ihuye n'Imana bwa mbere, is that the first account of the man with God kuva muri Edeni kugeza n'uyu munsi no kugeza iteka ryose, from the creation up to the eternity, Imana uhura nayo iguha itagusaba. when God meets a man, He gives. He does not ask from the man. Niba iryo rigeze mu mara yawe vuga ngo amen. If that is important for you, say amen. Imana uhura nayo bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, uhura nayo ikuramburiye amaboko. Whenever a man meets God, he receives something from Ifite Him. amaboko yuzuye. God has the hands full of Kandi ayo gifts. maboko ikubwira ngo fata ibyo nkuzaniye itagusaba. And God gives freely to the man. Guhera muri Edeni Imana irema umuntu, From the Garden of Eden, when God created the man, Bibiliya ivuga ngo
yabanje kurema ibindi byose. The Bible shows that everything else was created before. Irangije iravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu. And he said, let's make the man in our image. Umuntu ataramenya ko Imana iriho ibanza kumutekereza. Before the man knew that God existed, God irangije thought ngo of ifata him. igitaka irakibumba. And then he made him from the clay. Irangije imuhumekeramo umwuka iramuha. And he gave him his breath. Hallelujah. Hallelujah. Iraguha. He gave him the breath. Iguha umwuka wayo. God gave his breath to the Wowe man. nanjye tuba ubugingo buzima. We were given eternal life. Umuntu akangutse, And when the man woke up, abona Imana. he saw God. Arayimenya. He knew God Kubera iki Imana yamuhaye. because of what God had given him. Arangije Imana iramubwira ngo sahangarukira gusa mu kuguha. And then God told him, I'm not yet done with N'isi you. yose iri imbere yawe. I'm giving you the world before Ni you, imigezi yose iri imbere the yawe. rivers that you see, N'izi nyamaswa zose ziri all imbere the yawe. animals you see, N'izi ndabyo zose zihumura neza ziri all imbere the yawe. flowers you see, N'aya mazi n'uburyohe bwayo byose. the water and its taste, N'iki kirere n'izuba even n'ukwezi. the sky, the sun and the moon, N'utugezi n'udusozi n'imirima. small rivers and hills. Byose ndabiguhaye. I'm giving you everything. Kandi simbiguhaye gusa ngo ubitemberemo. And it's not only for you to move Ariko around mbiguhaye them, nk'umurage uba umwami ubitegeke it's your ubitware. inheritance. You rule over everything. Urye imbuto unywa amazi Eat izuba the niri gufata. fruits, drink water whenever you need it. Umuntu ahura n'Imana yuzuye ibiseke itanga yuzuza. So the man met a God full of baskets. Rero abantu bavuga ngo ntibarumva impamvu yo guha Imana, hari ikintu baba batarumva muri principe yuko iyo duhuye n'Imana duhura nayo iduha. So people who do not understand why we give to God are missing the principle that whenever we meet God, He gives to us and not us from us. Umuntu amaze gucumura, When the man had sinned, ni gute byagenze? what happened? Ntabwo Imana yaje kumusaba ngo gira icyo ukora wicungure. It's not God that asked the man to repent. Yaramuhaye. God gave again. Hallelujah. Hallelujah. Baturirimbiye ngo ubu ntigituye mu ihema. We sang that God does not live in a tent anymore. Ntigituye mu ihema. He does not live in tents Kiba kigenda anymore. bayikoreye. He's not carried. Yaraduhaye. He has given us. Yaratwihaye. He has given us Himself. Hallelujah. Hallelujah. Yaraduhaye. He has given us. Kandi none ikintu gitangaje, And what is amazing, ntiyaduhaye ikintu cyoroshe. He has not given us a simple gift. Yaduhaye Yesu Kristo. He gave us Jesus Christ. Kandi biravuga ngo yaramufashe ifata ubumana bwayo bwose. And the Bible says that He took all the godly Ifata nature, umugisha wayo wose. all His blessings, Ifata gukira indwara kwayo kose. the healing from diseases, Ifata ibyishimo byose. the joy of God, Ifata amahoro yose. His peace, Ifata umugisha His wose. blessings, Ifata kurama kose. His long lasting. Byose ngo ibishira muri Yesu. Everything was put in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iramuguha. And He gave Him to you. Iramumpa. He gave you Jesus. Iyo dukijijwe tuje ku Mana, When we get saved and come to God, uretse ibindi byose yaduhaye biriya tuvuze mu itangiriro, in addition of the things that we were given duhura at the nayo beginning, imudutereka imbere. we meet Him giving us Jesus. Iyi ni principe fondamentale iyo muri Bibiliya buri muntu agomba kumva, kuko iyo uhuye n'Imana uhura n'Imana ikuramburiye amaboko itagusaba. It's fundamental that everyone understands that whenever we meet God, He gives us and do not take from us. Imana yacu ihabwe icyubahiro kuko ari we May our yaduhaye mbere. God be blessed.
ishirwe hejuru ko rero yabanje kuturamburira amaboko. May the God be glorified for having given us N'ubu first. iracyateza amaboko. And he is still willing to Iravuga give. ngo yemwe afite inzara n'inyota He nimuze. said, come to me, you all who are thirsty and hungry. Mubyakire ku buntu. Come and receive freely. Hallelujah. Hallelujah. Mwakire ku buntu. Receive freely. Nijuru twaririmbaga. Even the heaven we were singing about. Ninde mu engineer uri hano waryubatse? Who is the engineer who built it? Ninde muntu wakoze budget yayo? Who budgeted for the Ninde construction muntu of the warajwe ku heaven? ijoro nuko rizaba riteye? Who thought of its master Bibiliya plan? tubwira ngo nuko mbona umurwa The Yerusalemu Bible said, then I saw Jerusalem umanuka uva mu ijuru ku Mana, coming from heaven to umeze God, nk'umugeni warimbishijwe, as a bride that was being prepared, atumanukiye atuziye nk'impano. coming to us as a gift. N'ijuru ni impano y'Imana. Even the heaven is a gift from Kuva mu God. itangiriro kuzageza iteka ryose Imana iraduha. From the beginning to the end, Ntacyo dufite, God gives. We nta have n'icyo nothing, tuzagira and there is nothing we will possess Imana itaduhaye. that we did not receive from God. Ejo niko twavuze ngo kapito yose, Yesterday we said that every icyo capital, ufite cyose wahereyeho, everything you've started from, n'icyo uzaheraho cyose, and what you will start from in the future, cyavuye mu gitekerezo n'amaboko y'Imana. came from the thoughts and the hands of God. Kumenya ibyo ngibyo rero, Knowing that usobanukirwa ikintu cya kabiri, might lead you to the second kuko thing, Imana ikubwiye noneho ngo muri ibyo naguhaye because God is telling you, from what I've given you, ntambira igitambo cy'ishimwe. offer me a sacrifice of thanksgiving. Usobanukirwa yuko kugira icyo uzanira Imana You understand that to have something to bring in front of ari God umugisha atari umutwaro. is a blessing, not a burden. Bariya bagaragu batatu, The three servants, ngarutse kuri texte yanjye, bariya in bagaragu Matthew batatu 25, the three servants wari umugisha ko shebuja yabahisemo mu bandi. were blessed to be selected among other servants. Ntabwo abagaragu bose bari babahaye. All the servants did not receive Wari talents. umugisha ko batatu babahisemo. It was a privilege for the three to be Kandi selected. sibo bahaye shebuja, And they are not the ones who gave to their ni shebuja wabahaye. Lord. It's the Lord who gave to them. Haleluya. Hallelujah. Sibo bahaye shebuja, They were not the one to give to Shebuja their niwe master, wabahaye. but he gave to them. noneho bagira umugisha mu bandi. They were blessed among others. Bibiliya yatubwiye ngo The Bible told us, bamaze kugenza ibyo yabahaye, when they have given their accounts from what they ngo have been ababonye given, arababwira ngo he told them, wowe wungutse eshanu kuri eshanu naguhaye, for you who had gained 5 in nawe addition to the 5 wungutse I ebyiri gave kuri you, ebyiri naguhaye, and you two who gained 2 in addition to the 2 I gave you, kubera ko wakiranutse muri bike, because you've been faithful in few, kubera ko naguhaye ukamenya kuko ngira amaboko atanga, because you understood that the one who nawe gives ugomba kugira icyo ukora ku byo natanze. should also be given something. Ndaguhindurira stati, I will change your status. urava ku bugaragu You will go from a servant winjire mu birori hamwe nanjye. and join me in the celebrations. Haleluya. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo iyo umenye kuko Imana yakuramburiye amaboko, nawe ugomba kuyiramburira When you amaboko. understand that you need to give back to the God who gave you first, Usobanukirwa kuko guhabwa, you understand that receiving, kugirirwa neza, to be blessed, kugendererwa to be n'Imana, visited by iyo God, uyishimye, when you are grateful for ni that, amahirwe ibiguhaye ngo winjirane mu birori nayo. it's a chance for you to Ni celebrate amahirwe with ibiguhaye ngo Him. utere indi ntambwe mu mugisha. It's a promotion in your blessings. Ntabwo ari umutwaro. It's not a burden at all. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo ari umutwaro, It's not a burden. ahubwo Rather, ni umugisha it's a blessing wo kugira ngo nawe ugire icyo uramburira Imana, for you to have something to give back uze to God. wikoreye imitwaro ku For byo you yaguhaye. to bring blessing Urebe in the amaguru yawe, presence. Look at your feet.
buriya satani yabona abasore nk'aba ngaba bari kubyina gutya When Satan see young men dancing as they batari were mu doing, biyobyabwenge batari kwirukanka inyuma y'ibintu running after drugs and all arwara the unnecessary ikirungurira things, ikirungurira icyo bita pyrosis mu gifaransa arwara he feels ikirungurira uncomfortable. atangira kumva ibintu bimuzamukana mu gifu He feels nta digere aribaza uncomfortable. barancitse bigenze gute He biriya says they are ni getting ukugarurira away. Imana ibyo yaguhaye kuba uri muzima ubwabyo. That is bringing Hallelujah. back glory for being alive and healthy. Kubyinira Imana ugataraka Dancing for God, kuyitegera amaboko raising your hands in His yaguhaye akaba ari presence mazima that are healthy. ni ukwibwira ngo nubwo ibyo ngusubije ari wowe wabimpaye It's ariko a way of warakoze. telling Him, even if I'm giving back from what you gave me, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo ibyo ngusubije ari wowe wabimpaye Even if I'm giving back from what you gave me, ariko warakoze. thank you. Imana duhura nayo iduha itadusaba. When we meet God, He gives us, He does not take from us. Iyo twayisobanukiwe iyo twamenye kuko ariyo yabiduhaye. When you understand that everything we have is from Ubushize Him. twaravuze ngo ntushobora gushima umuntu bitajyanye n'ikigero umuziho. On the Ushima first day we umuntu said that you biri cannot thank a proportionnel person n'uko umuzi. beyond how you know them. Aba bagaragu batatu These three servants, babiri bamenye shebuja ko ari amahirwe abahaye. two understood that they were blessed, privileged by the boss, Baragenda baja kumwungukira. and they multiplied the talents. Bamaze kumwungukira. Afterwards, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Abantu bumva bazungukira Imana muri iki gihe kubyo yabahaye May nibashira I amaboko see hejuru. those who Maze feel that they tubasengere, multiply tubasabire the umugisha. talents that God gave to them so that we Abantu pray bumva for them. bazungukira Imana umubiri you wawe feel that- biravuga ngo umubiri wawe ni urusengero The rw'umwuka Bible wera. says that our No bodies are temples kuwutunganya of no the Holy kuwufata neza ni Spirit. ukungukira Imana. Taking care of your body is a way of Abantu bumva ko bagiye multiplying what kuramburira God Imana gave you. amaboko kuko nayo yayabaramburiye. Those who feel that they are going to give Bagiye back to kugira God icyo because they bayizanira have ko nayo received, yakibahaye. because they have received. Abiteguye gutanga amashimwe Those who ava are mu byo ready Imana and prepared yabahaye. to thank God for what He has Imana ibahe given to umugisha them. kandi May Imana God bless ibakomeze. them and may God strengthen Hallelujah. them. Hallelujah. Kuko ni Imana ya multiplication. Because He's the God of multiplication. Yabwiye wa mugaragu umwe He told- wanze kunguka. He told to the servant who did not multiply the talent, Amubwira ati wowe He said, nicyo kintu nari naguhaye barakikwaka. you will lose even what I had given you. Uretse no kuguma ku bugaragu ahubwo baraguta no hanze. Not only you will remain His servant, but you will be thrown away. Kubereka how much ukuntu Imana yita ku mpano yashize mu buzima bwacu. I'm going to show you how much God values the gifts He has given us. Ntabwo Imana iguha ngo yibagirwe, irabibara, twarabivuze, God irabara, does God not counts. forget what He gave you. He counts everything. Icya gatatu, Third, ntabwo kugarukana amashimwe bringing back thanksgiving biterwa n'uko ufite byinshi cyangwa bike. does not depend on the quantity of what you have. Nta nubwo biterwa n'aho wavukiye. And doesn't depend on where you were Nta nubwo born biterwa n'aho usengera. and where you worship God, Nta nubwo biterwa n'umufuka. or what you have in your pocket. Biterwa n'umutima. It depends on your heart. Ninde Who wigishije aba banyabwenge? thought the wise men? Ni uruhe rusengero bari bavuyemo n'ahe materaniro bari basohotsemo? What was your church or the service Ni they ikihe were coming giterane bari from? bavuyemo? What the conference they had Ni attended? iyihe kurwazade bari bavuyemo? What crusade did they come from? Bari bavuye kwa pasiteri wuhe Whose pastor did they see kugira ngo before? baje gutura amaturo uruhinja. For them to go and offer sacrifices to a baby. Hallelujah. Hallelujah. Ikintu cyantangaje, What amazed me, bari bavuye ku mwami Herode they came from King Herod, ariko ntibayamusigira, but they did not give their offerings to him, ariko bayashyira uruhinja. and they brought them to a baby. Hallelujah. Hallelujah. Ninde wari wababwiye ngo bashyire uruhinja
zahabu. who Uruhinja had instructed rurayicuruza them se. to give gold to a child, a newborn Uruhinja ko baby. baruzanira imirembe, bakaruzanira imirembe murayizi, baruzanira amapampazi, bakaruzanira udushati. Ninde wababwiye ngo bashire uruhinja barushire zahabu? Who instructed them to bring gold to a newborn child? Barushire ishangi, barushire ibihumura neza. To bring him incense and myrrh. Kandi ngo babonye inyenyeri ihagaze kuri iyo nzu. And they saw a star standing to Ngo where the baranezerwa. baby was. And they Hallelujah! rejoiced. Hallelujah. Ngo baranezerwa, They rejoiced baravuga ngo turugezeho. when they saw where the baby Umva was. attitude y'umuntu ufite gushima. That is the attitude of a Atinda ko grateful amahirwe aboneka person. ngo abigezeyo. They just wait for opportunities to bring Kubigezayo their ni thanksgiving. umugisha. For them to bring Kubigezayo thanksgiving ni is a blessing. amahirwe. It's an opportunity. Kuko si benshi babona umugisha wo kubigezayo. Because not many have Si that benshi privilege. batoranijwe ngo babizane. Not many were selected to bring Si benshi offerings. babyibuka. Not many remember this. Ngo bageze ku nzu gutya ngo pa. When they saw where the star was standing, Ariko ibaze muri quartier yose. imagine in a whole village or city. Quartier yose yari irimo impinja. Kugira ngo Yesu waravutse uwo munsi gusa. I'm not sure that Jesus was the only baby that was born that day. Ntibishoboka, demographically ntibishoboka. Nta mwana wavuka Demographically, that wenyine is gusa mu impossible. gihe cyose. Hari There is abandi no bana day when there is bavutse only hirya no one hino. child born. Ariko bagenda bakurikiye. Yanzu irihe yanzu. Yanzu ni But they inyenyeri follow the irajahe. star. Inyenyeri ni hewa. They follow the star, Nihe. looking at where it will lead them. Abaririmbyi bari kumwe bagenda babasengera ngo. There were no singers or intercessors bari intercessors. basiganye. Ngo bageze ku nzu. When they reached where the baby Ngo was, barishima. they rejoiced. Ngo barangije barakomanga. And then they entered. Ngo barinjira. They knocked and Ikintu entered. cyantangaje. What surprised Nta yandi me, makuru bavuze. they did not dwell in many Ngo bakimara kubona stories. uruhinja When, gusa. just when they saw the baby, Ngo barapfukama. they kneeled Ngo down, bararuramya. they Ngo worshipped barangije him, bahambura imitwaro yabo. and then they Ngo unlocked their barangije ngo gifts. bamuha amaturo. They offered the sacrifices. Ariko aba bagabo reka nyine bibiri nabite ngo ni abanyabwenge kuko It's bafite true that ubwenge koko. these men were wise. Yesu nta gitangaza yari yakoze. Jesus had not performed a miracle. Nta muntu yari yabwiye ubutumwa. He had not preached the gospel to anyone. Banamusanze muri Faisal. They did not meet him in a hospital. Banasanze ari kumwe n'abanesthesiste babyigiye ngo bavuge bati uriya mwana ashobora kuzavamo umuntu. With medical staff to imagine that he kuri would za be great. indicateurs zose ziri externe nta kintu cyatumaga fata zahabu yanjye. All KPIs would not allow them to take the gold Nuko agiye kuguramo ifamu mu Mutara. that you will transform or sell and get a Cyangwa farm nkagira kandi kabanza hirya no hino. or buy land. Kuko aba ni abanyabwenge. These were wise Ntabwo men. bashobora gupfusha ubusa umutungo wabo. They did not spoil the property. Ariko hari ikintu cyari mu mutima wabo. But something great was in their hearts. Imana igushyire mu mutima. May Igushyire mu God mutima. put in Igushyire your mu heart. mutima. May Igushyire God mu put in your mutima. heart Attitude yo kuza kwishima. the attitude of coming to thank Him. Ntabwo ari ukubera umufuka, ntabwo ari It does ukubera not aho. depend on what you have in your pocket, on the gold. Ni ukumenya ko n'iriya zahabu bacukuye muri Mwayenuriya nyirayo ari uryamye muri turiya tu. Niwe wari uryamye muri turiya They tu understood that the gold that they Aravuga had ati, taken "Yesu, from the uyu muntu wavutse ni east had been umwana. provided Uyu- by the baby. Uyu kandi ubwami bwe. They Herode understood that the turamusigira. kingship, Uyu Herode turamusigira ariko ubwami bwe n'ubw'akanya gato. they understood that Herod kingdom Uru nubwo was rukiri uruhinja. of short time, but the Nubwo rukiri mu muvure, nubwo bakirufubitse rutabona. though Jesus was still a newborn Ariko child, ubwami bwe buzabaho iteka his ryose. kingdom would be Reka ari we everlasting. duha zahabu yacu. Give our gold to Him Kuko niwe mwami w'iteka because He's an ryose. everlasting King. Hallelujah. Aha natekereje ikintu ndigaye. I thought of a thing. Kandi uko ni ukuri. Hari igihe mp'umuntu ibintu byinshi.
Sometimes I Nshaka give a lot to a kumunezeza, person cyangwa just to make them nkamwakira, happy. ariko byagera ku Mana nkazashakisha utuntu tw'utulefte, ariko se But umwami w'abami when it comes to the Lord, I search for leftovers. The King of Kings. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Umwami arabikwiriye mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye, akwiriye guhabwa That amaturo, king akwiriye gushimwa, deserves- akwiriye guturwa byose, deserves zahabu, our best, icyome, gold, ishangi, incense, ubutunzi, imitima, properties, imbaraga hearts, zacu, our umwanya strength, wacu, our akwiriye time. kubiturwa byose. He will possess everything we have. Abanyabwenge bari bamenye ko nubwo ari uruhinja, The wise men understood that despite him being a baby, ariko niwe nyirabyo. he possessed everything. He owned everything. Ikintu cyantangaje, ntibaturutse mu masinagogi yari hafi aho, They did not come from the synagogues and the churches. byasabye gusa ihishurirwa. It took only revelation. mwibuke Yohana ngo ari mu nda gutya, mu nda Remember ya John the Elizabeth, Baptist in his ari mother's mu womb, nda, ari inconscient, when he was still in his mother's wahuye na womb. Mariya, bahuye gutya mu When nzira. Elizabeth met Mary, Yohana amenya ko ahuye n'umuntu udasanzwe. John understood that he had met Hallelujah. an unusual person. Nizo That is mpamvu Bibiliya yavuze revelation. ngo igihe kirageze, That's why the Bible says kandi the time has kirasohoye, come and it is ubwo abasenga data, where the true ubwo abaramya worshippers, data those worshiping the bamuramya mu Father, kuri no mu will worship mwuka, in truth and kuko ngo nibo spirit, data yishimira. because that is why the Umwuka Father nakugenderera rejoices in you. akaguhishurira Yesu, When the Spirit will reveal Jesus to akaguhishurira ibyo you, Imana yagukoreye. reveal to you what the Lord has done for you. Ntuzarebe za indikateri ziri Don't externe. look at the indicators. Ntabwo bishingiye kuri za indicators, This is not based on the indicators. ntibishingiye ku bimenyetso. It's not based on the signs. Muribuka wa mwana basanze afite imigati 2 n'amafi 5. You remember the Muramwibuka. child that have 2 loaves and Muribuka 5 fish. ko Imana ariwe yakoresheje kandi batari bamubaze mu bandi. You remember that the Lord used that child Kuko even though biravuga he ngo hari hadn't been habazwa abagabo, counted. abana n'abagore ntibari babazwa. Because the Bible says that only men had been counted, not women and children. Harabona ninde umubwira idini ikintu rikora rirakulimita, rikakubwira ngo ni hari mu mwuka uzabona Yesu, uzabona ko ibyo ufite ari byinshi, ibyo yagukoreye ni byinshi, how God has done a lot in your life. uzamenye ko icyo Imana yagusigarira ari kugira ngo uyihimbaze, You understand that the reason you have been kept is for you to worship God, kandi ko ari amahirwe ko and yihimbaza. that is a privilege. Haleluya. Hallelujah. Icya gatatu, Third, ari nacyo cya nyuma, hanyuma dusenge. before we start praying, Harera, harera Yesu, harera, oh harera Yesu, harera, harera Yesu, harera, dushime Yesu, dushime, dushime Yesu, shimwa dushime, oh dushime Yesu, dushime, dushime Yesu, dushime, dushime Yesu. Ikintu cyantangaje what amazed me, kandi kiri muri texte zombi, that is found in both the scriptures, bamaze kumutura amaturo, after they had offered their sacrifices. aho numva nahatinda, ariko uzi gutura amaturo, Do you know the meaning of giving bo your bamaze no offerings kumupfukamira, and worshiping him? bamaze kumuramya, After worshiping him,
gahunda yakurikiragaho bagomba gusubira iyo baturutse. They had to go back where they came from. The next move, kugira ngo bagire access iyo baturutse, for them to access where they came from, kubera igikorwa bari bamaze gukora. Due to the act they had just performed, ntabwo Imana yongeye kwemera ko ari inyenyeri bayobora yo mu kirere. The Lord did not allow the star to lead them anymore. ngo Imana ibabonekera mu nzozi. God came to them in dreams. Hallelujah. Hallelujah. Ariko muri kumva ibyo bintu, ntabwo ari inyenyeri, ntabwo ari ntiyakoresheje noneho ibyo yaremye natira. God did not use the star anymore. ngo ibabonekera mu nzozi. He manifested himself to them during a dream. ngo irababwira ngo ntimusubire muri ya nzira mwari mwanyuzemo. And instructed them to not go back the way they used to come. mbahinduriye icyerekezo. I'm changing your direction. indi ntambwe iri bukurikireho, The next step, ngiye kuyibayoboramo. I will lead you myself. kandi ndabarinda. iyo yari intambwe yo kurindwa ko Herode yari yapanze nibagaruka bakamuha amakuru ibintu biraza kuba ariko kubera kuzana amaturo ku mwana w'uruhinja. Herod had planned to do evil, but because it brought sacrifices to the baby, kubera kuko basobanukiwe umugisha wo kuramburira impano ku mpano Imana yatanze. because they had understood the blessing of giving back from what God has given you. mwibuke kuko Yesu amaze kuvuka habonetse igicu cy'abamarayika ngo bararimba baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe no mu isi amahoro abe kubo yishimira. Remember the angels singing after just Jesus was born. marayika ngo yarababwiye ngo mbazaniye inkuru nziza y'umunezero. The angel told me, I have brought for you the good news of joy. basobanukirwa ko kugira icyo bakora They understood that giving something kuki Imana yakoze from what God has done for them, ari ukugira ngo binjire mu mugisha wa led them in their blessings. kimwe n'aba bagaragu bandi babiri. The same way as the two other Imana yavuze ngo servants, nimwinjire mu birori ndabahindurira icyerekezo, their master said, enter in the joy of your ndabahindurira master. trajectoire, I'm changing your trajectory. ngizaho mbavanye n'aho mbajyanye. I'm taking you from one place to another. nabo ngo umwuka Imana irabagendera mu nzozi. And God also came to the wise men during their dreams, arababwira ngo noneho muranyura mu yindi nzira, instructed them to take a different way. ndabajana ku yindi level. I will take you to an upper level. Hallelujah. Hallelujah. icyambere, One, iyo duhuye n'Imana duhura nayo iduha. when we meet God, He gives to us. kuva ku iremwa no kuri Yesu Kristo n'ibimurimo byose. And from the creation through Jesus and everything that followed. icya kabiri, iyo tubwiye ngo natwe tugire icyo tuzana nk'amashimwe n'umugisha kugira ngo twinjire mu birori byayo. It's a blessing when God asks you to give something as thanksgiving. icya gatatu, biterwa n'ihishurirwa ntibiterwa n'icyo ufite. Third, it's through revelation and not through icya what you kane, have. iyo ubyubashye And fourth, when you abide to Imana this, iguhindurira icyerekezo. God changes your direction. Hallelujah. Hallelujah. Imana iguhindurira izina. God gives you a new name. Imana irakunezererwa. God rejoices Imana in you. irakurwanirira. God fights for you. Shekina ni igihe cyo kurwanirirwa n'Imana. Shekinah is the season of God fighting for you. Yewe Yesu yankunze, yewe Yesu yangiriye neza. Yewe Yesu yankunze, yewe Yesu yangiriye neza. nawe niba kubaza kukuhora n'ibyishimo nawe uzababwira ni Yesu wangiriye neza. nawe niba kubaza tucyuhora n'amahoro nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. nshuti niba kubaza tukuhora n'amahoro nawe uzababwire ni Yesu
Yesu wagiriye neza nawe nibakubaza kuko ujya utanga ibyawe nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. Haleluya! Haleluya! Ab'Imana yagiriye neza tuyishime tuyivugirize impundu nyinshi. Let the Lord, if he has done good to us. Buretse. Haleluya! Hallelujah. Ntabwo bigusaba kumenya ikigiriki It does no not kumenya require aramayike you to speak many different no tongues, kumenya languages, ikinyafranglais n'ibindi byose knowing French, English, or Arabic language, kugira ngo umenye ko ibyo utunze byose ari Imana for yabiguhaye. you to understand that whatever you have was received from God. Nta mibare myinshi ukeneye kwigishwa You do not need to be an expert in mathematics kugira ngo ukore urugendo nk'urw'abanyabwenge for you bakoze. to make the journey the wise men did. Usohoke iwawe mu nzu wuzuye amashimwe. For you to come out of your house full of Yesu thanksgiving. ntakiri mu myambaro y'abana, Jesus is no longer a baby. ntakiri muri ya nzu, He's not in that same house. ntakiri Betelehemu, He's no longer in Bethlehem. ntakiri mu ihema. He's no longer in a tent. Ubu noneho iyo mpano yaje iwawe mu nzu. That gift is now in your own Abanyabwenge house. bakoze urugendo bajya kumushaka, The wise men had to go and find ariko we him. yakoze urugendo aza But kugushaka. for you, he came your Ubu way. ntakiri mu myambaro y'impinja, He is no longer a baby. ubu ngubu ari iwawe mu nzu, Now in your own house. ari iwawe mu nzu, Your home. kandi ari hano, And he is here. ari hano. He is here. Ntabwo ukeneye kujya iburasirazuba You do kumushakayo, not need to go to the east ntukeneye to kujya find him. iburengerazuba kujya kumutura amaturo. You do not need to go to the east to offer your sacrifices. Niwireba gusa kuva ku mano hano If you look at yourself from your feet, ukazamuka gutya look at yourself ukagera hano from your ukareba iruhande rwawe n'iruhande, look around you, uramubona, you will see God. uramubona, You will see him. kandi ni umutura amaturo y'ishimwe. And if you give him Muri iki cyumweru cya thanksgiving Shekina, offerings in this Shekinah week, Imana iraguhindurira icyerekezo. God will change your Ntabwo direction. uzasubira mu nzira inyura kwa Herode. You will no longer go back to Herode Herod, warakaye umeze nabi, the angry Herode Herod, warakaye umeze nabi. the angry Herod. Imana izamugukiza muri Shekina. God will save you from Herod in this Shekinah week. Abakiriye kuko Imana izabakiza Herode If muri you iki cyumweru, receive that salvation, dushime tuvuze impundu, tuvuze impundu, tuvuze impundu, God, tuvuze impundu, tuvuze impundu, God, tuvuze impundu. proclaim the Lord. Hallelujah. Uzongera uvuge ngo ibintu byo gutanga ngo sindabyumva. I hope Wari you won't be ntarabyumva. saying anymore. I don't understand the theory Ibintu behind byo gutanga giving. icya cumi ngo hari ukuntu I bitaranzamo. don't understand why people give tithes. Ubwo nyine uzaba uri wa mugaragu wa kamwe ntibajya babura. If it Wow, happens, only you'll be wakamwe. like this servant that received 1 talent, Wirebyeho gusa who focused on himself. ko Imana ntijya ibura abo yisigarije. But God who has those he keeps for himself. Eliya ngo yari ari mu kavumo ameze nabi, afite ubwoba bwa Yezebeli, ameze nabi. Elijah was in the cave when he flew from Jezebel. Imana iramubwira ngo niki ubaye ute? And God asked him, what is going Ngo on? ni njye nyine gusa, He said, I'm the only one ngo ni left. njye usigaye. The only one left. Imana iramubwira ati hari ubuvungukira. God told him, I have broken pieces, Hallelujah. leftovers. Wowe urireba ukareba n'igitangaza ukareba n'ibyo nagukore, hari ubuvungukira, hari ibimenyetso, You only look at what I did for you, but haracyariho ibihumbi
birindwi There are 700 hariho ibiseke cumi There n'icyenda are the 19 baskets byasagutse mu migati y'ibitangaza left over from the loaves of ibiseke miracles. byasagutse ni byinshi There are many leftovers, We baskets of gutwarwa na leftovers. kamwe. Do not focus on the one thing. ku cyumweru On Sunday, umuntu wese wumvishije ijambo everyone who has heard about these ntinangira teachings umutima nk'abigishwa Yesu yabwiye ngo barinangira and do not harden their hearts, uzazanire Yesu ituro ry'ishimwe bring your thanksgiving offering. ntabwo uzaba uzaniye uruhinja ntirugikeneye You will imyenda not be uzaba uzanye offering gusa to the baby. uzaba uje gutaraka imbere y'Imana You will be coming just to worship God. niba uzi ko kenkayeri yawe ari Imana yayiguhaye If you know your hardware shop was from God, ukaba uzi ko mituyu ucuruza ari Imana you yaziguhaye know that your business is from ukaba God. uzi ko kawunga n'ibishyimbo n'umuceri n'ibibiriti ari Imana yabiguhaye You know that the groceries you sell, the ukaba uzi capital ko is from garderobe God. yawe ari Imana yayubatse You know kuri that your yayubakitse wardrobe is from ukaba God. uzi ko inkuragiye ari Imana You know yaziguhaye that your cows are from ukamenya God. ko ihene n'intama ari Imana yabiguhaye And the goats and ukamenya ko akazi yaguhaye akazi ufite ari Imana that the yakaguhaye job you have is from ukamenya ko God. za saving udakoraho ari Imana That your yaziguhaye savings were provided by God. Imana yakubwira ngo uyiramburire amaboko nk'uko God nayo is yakurambuye asking you to give back to Him. maze ubone shekina kwigaruka multiplication sur And you will see multiplication Shekinah, sur you will see multiplication multiplication, sur multiplication over sur multiplication, multiplication sur over multiplication multiplication, sur multiplication sur multiplication over sur multiplication multiplication, sur over multiplication multiplication, kuzageza multiplication, ku bana n'abuzukuru up to your n'ubuvivi children, your n'ubuvivu grandchildren, kuko your uzaba winjiye muri great-grandchildren, principe y'Imana because we will have joined the principle of God. muze turirimbe ya ndirimbo y'Bethsaida wowe haleluya Hallelujah. mundebe gato wowe yes wowe wumvira ijambo You here listening to this word, hari icyo urusha aba banyabwenge you have a privilege that the wise men did not have. ngiye kubisubiramo I will say this again. wowe wumvira ijambo kandi ntimubyigane muze Being hano here hose and listening to this, wowe wumvira ijambo you hari ikintu urusha aba banyabwenge have something that the wise men did not have. abanyabwenge ni inyenyeri gusa yabayoboye They were led by a star, ariko ubu ngubu wumvisha ijambo ry'Imana but rivuye you mu being kanwa here kayo listening to the word of God from His own mouth, wumvisha ijambo rihishuwe you have heard a word that is revealed. ku cyumweru hano hazuzure imiryango na za ferabeto Let's bring from what we have here on Sunday. n'imifuka y'amasima n'ibiryo Hardware n'imyenda tools, sacks of clothes, sosiyali food, zabikoresha hazuzura amafaranga money, hazuzura umutima wo gushima hearts full of hazabe thanksgiving, kuramburira Imana amaboko mu buryo budasanzwe a way of giving back in hazabe a haziritse unusual inka way. hazirikwe n'intama ubwo bazashaka aho tuzizirika hano inyuma y'urusengero Let's bizaze bring whatever byose we ariko have. twagiye duha Imana ku byo yaduhaye Let's give ninde him from watubwiye what ko he Imana gave yakira us. amafaranga gusa Who told you that God has given us only biravuga money? ngo inka z'ibirarashamba zose ni izanjye Everything belongs iyo to nza him. gusonza nari kubabwira ariko ndabwira nimutambire Imana ishimwe munyambaze ku munsi w'amakuba nanjye nzabatabara God is asking us to give him sacrifices hari of itorero rimwe nsoza thanksgiving. nagiyemo. The last time I saw a Thanksgiving, Yes, I visited the church somewhere. I visited a church somewhere. Noneho ndikanga mbona rutari ntiri kuboneka hano hari amashu hari imigati hari imiceri hari amakeke hari bya bindi byose hari za kofi hari ibyayi And there were buri all muntu yakoze types ku bintu afite mu nzu muwe of haleluya things that we can find in byankozeho mu homes buryo budasanzwe that touched me. buri muntu umugabo nari ncumbitsi we
the man that was hosting me, iwe yaragiye aja muri firigo iri muri cave, he went in his fridge arambwira ati ngwino tuze gupakira mu modoka. and he asked me to help Arazana him. amayawurute, azana amata, azana And he took from everything azana that was in amafi, the azana fridge, ibintu. Ubwo fish, milk, yogurt. Siniba hano ku cyumweru hazabereho cya firigo kinini cyo kubika ibikonje kugira ngo bidapfa, ariko I'm muzabizane wondering byose mu izina rya Yesu. What you will be bringing Mureke here duhe on Imana ku Sunday. byo yadusigarije. Let's give to God for what He Hallelujah! has left with us. Bya bindi yagusigarije birimo potential The leftovers you have ya multiplication. Ngaho that have tugende potential for hanyuma tuze multiplication. gusenga dusoza. Let's sing before we conclude and pray. Muze turirimbire Imana. Ntimwumvishe kuko n'aya maguru ari ay'Imana. Mureke duhaguruke twese turamye Imana hamwe. Let's all stand and worship God. tuyiririmbihe. Hallelujah, hallelujah. 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 Senti yacu iriya izikorana n'ibindi byinshi, niyo mpamvu mwumva isa nk'iyabagoye, ariko nta kibazo. Sawa data, zamuka. Wari kukidendezi cyitwa Betesida, hari umurwayi wari kukidendezi cyitwa Betesida, hari umurwayi wari kukidendezi cyitwa Betesida, hari
yumva nyine. Hallelujah. Wareba hirya no hino. Wareba we. 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 Wareba hirya no hino. Abandi barwayi barasana bakabashyira muri icyo kidendezi maze bakareba we. Bareba hirya no hino. Bareba we. Bareba hirya no hino. Bareba we. Bareba hirya no hino. Yesu ahageze yitambukira ahasanga uwo murwayi ababaye cyane. Yesu bamubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Ati data uku nguku ndeba iyo abandi baje babona ubaterera mu mazi ndewe ngasigara. Maze Yesu aramubaza ati Yesu ufite kwizera. maze Yesu aramubaza ati Yesu ufite kwizera. Mana we. Maze Yesu aramubaza ati Yesu ufite kwizera. aramubwira muri bwa bushobozi bwe. Aramubwira muri bwa gukora kwe. Aramubwira Muri kwa gukora kwe. ati uko Rero buriri bwawe Yesu we. urashoboye. Ni wowe, ni wowe. Yesu we urashoboye. Urashoboye. Yesu we urashoboye. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Ngiye kubabwira impamvu tugiye kongera kamwe gusa. I'm going to give you one more reason to sing and dance for the Lord. Abantu Yesu yasanze People that Jesus found akabaterera mu kidendezi cy'amaraso ye. near that he put in the Bakaba fountain of his blood. baratsindishirijwe They become conquerors. dose rubanzi barega Imana ikaba yarayiciye The accusations were put away. kandi urubanza rukazaba rutazasubirwamo. And this will not be refuted. Bakaba barogejwe These people had been washed, bakuzuzwa umwuka wera filled with the Holy Spirit, bagaterwaho kashe nk'ikimenyetso ko bazaraga ubwami and bw'Imana. sealed to be heirs of the Amazina kingdom yabo of akaba yanditse mu God. gitabo cy'ubugingo. Their names are written in the book of life, Bakaba bafite umurage w'Uwiteka hamwe n'abizera and they bose. have the eternal inheritance with all the Basimbukira believers. Imana mu ishimwe I ry'igitangaza. want to see those people Hallelujah, chanting for the Lord.
Hallelujah. muzamurusha abandi amanyama mugende gake kandi mureke mbayobore siko iyo mwafata turuzi ukubacanira Hallelujah. mugende gake ngaho namwe muzamuke tuzamurire data ibiganza mureke namwe dufatanye gutamba timwosimbukaga mwese nkabutoto uri yuzo amugenda nkufite amababa ariko nawe hari uko wozina siko mufunge gusa adasohoka ntitukuongere kumubona noneho mubanze mugende gake tujane nawe iminota 3 siko tereramo da tujane nawe kuzamurira Imana icyubahiro tukuzima dupfundikireho za haleluya nka zitatu tuzamurire data ibiga Hallelujah. Hallelujah. asante Yesu Amen. asante Baba Amen. asante Yesu
Reka twese dushima Imana dusoza. We Mana go- turagushima. We thank you, God. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. May your name be glorified. Tuzi kuko byose dutunze ari wowe tubikesha. We now know that everything we have come Kiruta from byose you. waduhaye Yesu Kristo. Above all, you have given us Jesus Ntabwo akiri Christ. mu ihema. He is no longer in a tent. Ntabwo akiri mu myambaro He is no y'uruhinja. longer a baby, Ahubwo yaradupfiriye. but he died for us. Yaratuzukiye. He was raised Kandi yagiye kudutegurira ibyicaro. and he went to prepare us. our Ndasabira seat. iteraniro ryose. I pray for this Mwuka wo congregation kuguhishurirwa no kukumenya. so that the revelation that Ugumane brings the natwe. knowledge of you dwells with Imiryango yacu us. yose tuyizanye munsi We y'umusaraba. bring to you our families Maze ngo umucyo uvuye mu ijuru umurike. so that the light from heaven Turasabira may iyi shine weekend upon ugumane them. natwe. Muri weekend ugumane Be natwe. with us during the weekend Maze ku cyumweru tuzaza tuzamutse umusozi w'amashimwe. so that as we come to conclude Tuze this week on kugutura Sunday, amashimwe we may n'ibitambo. give you offerings and Bivuye mu byo waduhaye sacrifices n'ibyo wadukoreye. coming from what you've done Maze for us and shekina what yawe you've given ikomeze mu us, murimo wawe. and your glory will be manifested Kuva none kugeza iteka ryose. from now Mu forever izina rya Yesu. in the name of Jesus. Amen. Reka Amen. twakire Amen. umushumba. amashyi menshi ku mana yacu Let's put our hands together for our God. amashyi menshi ku mana Put yacu our hands together Hallelujah. for our Lord. Nta- ndabona hari abasore benshi haleluya muzamure amaboko abasore bahari haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. imana ishimwe cyane May God be turashima glorified. El Shaddai We thank El Shaddai. turashima Shekina We thank Shekinah. turashima mama pasa We thank Mama Pastor. turagushimiye Thank you. imana ibaha umugisha May cyane God bless you. mwatubere very umugisha much. ukomeye cyane He is a imana blessing to ibagire neza us. amen May God do good Hallelujah. to you. Hallelujah. ni mama pasiteri aho El Shaddai basengera turamwakiriye tunezerewe twishimye amen We welcome the Imana pastor from ishimwe the cyane. church Hallelujah. El Shaddai Choir Praise. ejo Tomorrow tuzasengera mu miryango yacu we will gather in our families. ushoboye guhuza abo uri kumwe nabo If you can bring together people in your home mugashima imana ku mirimo itangaje so yakoze that you can thank God for what He did for umugoroba you. wanyu mukawusoza muri icyo gikorwa Dedicate your evening to Thanksgiving in your bishoboka home. niba wagira n'akazi kenshi Even if you are a busy, very ariko busy person, ntukareke kubikora hamwe n'abawe don't miss mu the rugo opportunity to